Hai menazeklum ia uang ramena namai di keu zihim reuting kum changna jang kai jamadai dammai hegi gedereinsa paulia gai radli Lebanon ge Hezbollah spy me banai Israel spy me kage ka klebe pet bezadi bibi dip zigna Lebanon ge Indian embassy mena India me Lebanon ge bamze man ting rahange de beite kan rui bige rangai dele chirne magza Lebanon ge India me bamze Indian embassy meze helakai ze bam rahange du rangai lei Zai Lok Sabha ge opposition gu leader Rahul Gandhi ne saza India ram gu central government ne India ram ge matabam ngau lak ze bam me banai paper leaks te peblam ge sa chu maglei ze ka chulei Zai Nagaland Tuensangu District Disaster Management Authority DDMA menens nai mamai ge kaga mei bigina panui ki teun siani mramza ngoluza emergency meeting herobam delay zaka chudlei ADCS go office chamber gina zai herobam bige DDMA go nodal officer temsu wongsi zamir ne kaga mei bigina panui ki teun siani za panui ki ge bamchi lagza relief camp ge mina haisna za ringye pere bam go detail report du pegai delay zaka chulei Zane Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal perega Delhi Excise Police case lutoluza Central Bureau of Investigation CBI minens nai mamaiga Rose Avenue Court haturam bikiga cho doite blamgu charge sheet file te ka kadai delay zakachuli Zai Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal je Enforcement Directorate mena kacharangkang lute blamgena nimluza Delhi Tihar Jail kabangge bangje bam delay kagana che pau changya CBI mena nchekyu hzi ingkaije srugmaiga Tihar Jail kabangena pachu nim ka kadai delay Zagadai rege hele tuchi ka sangbu pui Selindion pakring ba saugai delay kadai re mena ka da sui delay Selindion kadai rege hele tuchi ka sangbu pui chaidi bachang minute kreming yunulungya pikibo mena rang bagai ka kadai delay Zai Assam Dibrugarh district nai mamai ting na gas cylinder pok pezya Panau banai panapeu kahzam delay zakache delay gas cylinder pokpat bihi geze panau banai panapeu ze mahui inchok zabam di delay zakache delay zai chiga gas cylinder pokpat bigina panai kilung zedu rukam nilei zesale zai kahalang ba gas zedu sesia kole te chimangma man ting sang rahangya kanang delay zai te chimedu ting rahangya kanang delay Zai Assam ge psi hindi magbigna matabam kan robe agricultural development officer idiogo tabam payme nimni me mina hanghim reuze kanamze kasabe kadibe pe rahangya haturam bikine paypet kaidele zakachudele zai haturam bikigena edio kes gena nimni me mina hanghim reuze kanamze kasabe pe rahangya paypet kaibroge za Assam Public Service Commission APSC go former Chairman Rakesh Paldu Lamuilei pachu zating kum kreuze madai kabangge bangrahangge kamkyu gai jana charangkang lakna njor hangge kamkyu gai dile zamina hang na pasui teme Basanta Kumar dole banai samadur remanje du ting kum kreu kabangge bangrahangge kamkyu gai zai charangkang changringeu hangket gen jor hangge kamkyu gai lei zakatu dile zai pansak mina hang kaije skui mize ting kum madai kabangge bangrahangge kamkyu gai zaina mina hang ket ge charangkang changkreu njor hangge kamke gai lei zakachuli Zan Assam Kachar district Katakal area ge Assam police sipai mine teuze khamne bem ro zome mina hangkatja nimdele zakachudre zai padagane teuze khamne bem ro yaba tablet Pachi changhim re nim pedale ze salei pemiza kacharangang crawls kui miria gulei ze kachulei zai chepo teuze khamne bem ro narcotics drugs ze Mizoram aizol gena pungpet kolei zai police manachuna investigation lu zelale ndage aipo yabate plate ramze giki ze paper ze supply to bam lame kache beze chile rahanga pnigu network ze
za Indiaram ga Jio Airtel zana Vodafone Recharge mi into deep zigna Andhra Pradesh state ga hazi inkai zaka chumna lungya BSNL sim laket activate tevle zaka chudle Zai Russia ka degen znai mamai ga gari dibet truck banai gari tibet train gi hedauza accident te bigina minna hai ka za hang hadai me ka hazam dele zaka chudle za Himachal Pradesh state ge hazau zomra me hazau mi degai be bluize zomagza kacharangkang lutewing ke lei designa kasabe action luza kacharangkang lakat nzo gulei-za che chirunna magza pnigu license du luton du lei-za Himachal Pradesh state gu government ne kamke gaidlei zakatse dlei ai gena na maindi ke zi himrewiting kum changna jang khaisa madai damai higi gde rein sa pawza loi gaidlei Pegay zain kingai ni mlay ni za todlay.